Bismillahirrahmanirrahim. Babul atfi ari eta bab kami martelakeun atap. Wa atsba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi irabihil ma'rufi. Wa atsba'u sareng nutur parantos nuturkeun ulama nahu sadayana al ma'tufa kana ma'tuf bil ma'tufi alaihi kana ma'tuf alaih fi irabihi dina irabna itu ma'tuf alaih al ma'rufi anu diuningakeun itu irabihi. Wa tastawil asma'u wal af'alu fi itsba'i kullin mislahu iyu'tafi. Watas tawi sarang narima sami non al asma'u pirang-pirang isim wal afalu sarang pirang-pirang fiil pi itsba'i kulin dina nuturkeun saban-saban sahiji mislahu kana misal itu kulin iyo top upami diatapkeun itu kulin bil wawi wal pa awa am wa summa atawa bal wala walakin ima diatapkeun kana naon tadi teh bil wawi ku wau gitunya wal pai sarang kupa au am au sarang kulapad am au wa am sarang kulapad am wasuma sarang kulapad suma hatta sarang kulapad hatta wabal sarang kulapad bal wala sarang kulapad la walakin sarang kulapad lakin imma sarang kulapad imma. Kaja'a zaidun summa amrun wa akrimi zaidan wa amrun bil liqawal mat'ami. Kaja'a zaidun ari contoh eta tetep saperlapat ja'a zaidun ja'a parantos sumping sa zaidun mang zaid summa amrun salajengna mang umar wa akrim sareng kedah ngamuliakeun anjeun zaidan ka mang zaid wa amrun sareng ka mang umar bil liqa iku mendakan wal mat'ami sareng ku tuangeun masihan tuangeun cik urang. Wa fi'atun lam yaqulu au yahduru hatta yaputa au yazulal munkaru. Sarang saumpama lapad piatun lam yaqulu au yahduru wa piatun sarang ari golongan lam yaqulu eta teu taruang itu piah au yahduru atanapi haladir itu piah hatta yaputa dugi kayen lepot au yazula atanapi yen leungit non al munkaru kamunkaran. Oh punten tah au yahduru teh atanapi teu hadir aya lamannya diatapkeun au yahduru atanapi teu hadir itu kaum nah teu tos.